Radukan kalak Kristen ibas krinaingan ras paksa idoni yang indah. Mari genduari siakukan kini tetentaman Tuhan minta dagera keras. Aku te mandi bata bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta. Sejadi rakasa si badia. Tubuh idur singuda-nguda nari. Siso keliamen tergelar si Maria. Sehingga nami kini seran tangan pemerintahan Pontius Pilatus. Nipa pun ku kayu persilang, mate sinari kuburkan. Nusur kudoni kematen, peteluar ikan gokeke basi mate nari. Nangki ku surga, perkundulna arah kemuhun di bata, bapa silar sibar kuasana. Jenari rahmaya pagi ngeranakan singgelur ras aku teman kesang si badia dan alit sada gereja badia. Pertadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken pula kegeluhan si rasa lala. Amin. Perpulungan kundul kam kerina. Genduari iberikan kesempatan man banta ersikap guna ngendeskan persembahan pengatakan bujur man di bata. Ibas kita sikap ngendeskan persembahan ta katakan di bata ibas 2 Korinti siwa ayat itu sekala iberi kenalah sueras singgo tetap kena ibas ukurna ula alu pusuh jungut-jungut tahpe bagi si terpaksa sabab di bata engkelengi kalak si mere alu ukur meria senidara surang ibas gelar Tuhan persembahan tasi pemena endakari sisakan kenca kita dung kebaktin dan kari kita darat kari nggo isikapkan kota ingan persembahan je kari endaskan kalian kari kenca dung kebaktin ya terkitekan baginda situasi keadaan ta maka kenca dung kari kebaktin banci kisahkan mari si puji Tuhan rende kita ibas kitab Nendenta nomor 445 si pepulung persembahan. Mari ertoto kita karena persembahan. Oh Bapa kami sini surga, digejap kami pasu-pasu Tuhan ibas geluh kami. Sehingga mereken kami gegah, masuk-masuk kami ibas usaha pendahin kami, masuk-masuk kesehatan kami, masuk-masuk usaha kami, masuk-masuk jabu-jabu kami, masuk-masuk anak-anak kami kerinana Tuhan. Masuk kegeluhan kami. Isahkan kami bujur man bandu Bapa. Ibas belina pasu-pasu Tuhan ibas geluh kami. Sama kabanci pesikap kami persembahan kami. Isahkan kami pe alu meriah ukur man Tuhan. Bahanlah maka persembahan sisahkan kami pe. Jadi persembahan singena ate Tuhan saja.
Dagi Tuhan sampati gereja Tuhan pe. Ibas menata kelola keuangan gereja indah. Banci ilakokan alu mahuli. Si tadi ngelit ibas kami, sampati kami, make kenta guna kini ulin. Bujur Bapa ibas belina. Pasu-pasu Tuhan ibas geluh kami. Endam persembahan pengatakan bujur kami. Sisahkan kami man bandu ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Kedua risah kita kubasnahkan pemasu-masu. Perpulungan di Tuhan, mari bengket kita kubas ngogekan liturgi pemasu-masun. Okam si kekelengan ni di bata, nggoreh kam ku tengah-tengah perpulungan enda mindo pemasu-masun Tuhan di bata. Bagikan lebih kata di bata karena lagu perjabun ibas kita kalak Kristen. Kenca itepa di bata manusia enina, lama hulikap manusia si sada-sada. Kubahan man bana penampat si mantare-tarenna. Jenari ijadikan di bata diberu ipasu-pasuna duana. Ambah siye si dengkahkan kata di bata ibas Matius 10 siwah ayat 3-6 nina. Jenari reh piga-piga kalak parisin jumpai Yesus. Sebab atenan cubai ia. Nungkun ia man Yesus nina, rikutkan undang-undang agamanta. Bancikin iulihkan kalak ndaharana bagi ate-atena saja. Terjawab Yesus, langakin iyo gendu kata si tersurat ibas pustaka si badia. Ijai katakan maka mula-mulana ijadikan sinepasa sekalak diraki rasa sekalak diberu. Jenari nina sinepasa erkitekan si enda itadingkan si dilaki menande bapana. Jenari ersada ia rasendaharana. Jana si dua enggo jadi sada. Makalanai bo ia dua tapi sada. Dage si enggo ipersadakan di bata labanci isirangkan manusia. Bagai kap kata di bata kempak si dilaki. Kam si dilaki atendu keleng mandaharandu. Baliras ate Kristus keleng man perpulungan. Dengan ibre kena badanna karena ia. Si keleng atena daharana. Keleng atena badanna jine. Olah merawa kempaksa, pertemanilah ia, berikan man bana cukup kemuliaan bagi man teman singaloken tading-tadingan kegeluhan si rasa lalap. Bagai kap kata di bata kempak si diberu, kam si diberu, ikutkanlah kata perbulangan du. Sebab perbulangan nge pengulun dahara, baliras Kristus takal perpulungan nge, tegal ukur du, mahangke, pekena-kena jabundu.
Pemetik dusye borah darat bagi ngayamken bu. Make barang emas ruisken uis mejile tapi manusia sibas ate alu pemetik nasilar masap-masap emekap ate lemah dengan ukur sabar si meherga ibas pengakapen di bata ras manusia tole bagi pedahkan di bata man bandu duana ersadalah ukurndu kerina ibas mesayang ras keleng ate man senina ibas mekuah ate ras meteruk ate ulah subuki si jahat alu si jahat olah subuki kata penaling alu kata penaling tapi pasu-pasulah sebab karena siye mekam idilo gelah tuah jadi si kerajangandu terlebih tambahiku kerina ate keleng mekap pengerakut kesertaan damai ni Kristus erkuasalah ibas atendu janah tahkai ibahan kam gia alu katan tah alu perbahanan bahan ekrina ibas gelar Tuhan Yesus gelah ia ngerajai atendu ras pendahin dupe dage enggo ibagi kam kata di bata karena palas tujun ras pendilo kubas perjabun maka selaku persurun di bata kupindoman bandu gelah peganci-ganci kam duana melaskan padandu iadep-adepen di bata dengan di tengah-tengah perpulungan enda janah nakam si salaman. Aku, si Ivan Colin Tarigan Sibero, muatkam si Susanta Betseba berperangin angin, jadi ndaharaku. Jangan akur padan, tetap mengalaukan kam, subuk ibas paksa senang, tapi susah, subuk ibas paksa sehat, tapi sakit, subuk ibas paksa meriah ukur bagai pecerate. Akur padan tetap jaga kebadian perjabunta, seh dibatani rangken kita alu kepaten. Aku si Susanta Betseba berperangin angin membuat kam si Ivan Colin Tarigan Sibero jadi perbulanganku janah aku erpadan tetap ngalokan kam subuk ibas paksa sehat entah pe sakit subuk ibas paksa meriah subuk ibas paksa senang entah pe susah subuk ibas paksa meriah ukur bagai pe tiada ate janah aku erpadan tetap menjaga kebadin perjabunta teh dibata nirangken kita alu kepaten. Terjimpuh dage kam